Kalong ke jingso sarong ya ki Samla don sap ki balawan ra nam bat buram ya ka jela bat menta ka kenti ke jela kala yo ban sakhi biang ya ka jingyo Khur Takma ka Samla Olivia Khur na ka Lumpung National Arm Wrestling bat para Arm Wrestling Championship Araja Arpsan jong ka Ages of People's Arm Wrestling Federation India affiliated to Asian and World Arm Wrestling Federation ka bala penlong da ka Kerala Arm Wrestling Association. Nakanigal Lumpung ke Samla Olivia ke badai nakasnong Kaanar East Jante Hills District kalayo Khur artli kita ke Ksiar bat kawai ke Takma rupa. Haka khandai terigunai tung araja arpusan ke Samla Olivia kalawan pai sejela bat nakaliang ke Giantia Arm Wrestling haringkar bat ke Bouncer Association Meghalaya Jante Hills bat gibahaye ngasem kila pediang sobhaya ka haka jingking mentedu haswa bakan rung support jowai. Habakran sikilat patay kubor ke Samla Olivia kalaong bakas sedang ya simbentan ningkong haka lempung yeleka ya kun kti kadai hasnong jongka kabala penlong da ka parish bat nakani kerensan kelas sedang ban lenmi khmat haki rensan beper jong ke district bat jela da em lang mo nga ingu oblahan ka sukenrat te tuar kuble ya da arms ring action mo do ada play nikam te so sampai slam da ko kuble ya be yu payonga yu masan uwa hadu iwa hejan yung jan sem hadu prachnong prathau wada penchlur bat ki wada lemyo ki hadu ate bisa pilan ma wadu em kam handrai de ki te jing duai ite jing penchlur iwa ki kintin wa kalam ki penman ki kamensin yang ka wa he wa kro wa arkenya do semena wada em lang ki de kamajing sedang ma ang kana kedia kedua kamjing sedang wa chuai le sedang nungkong lepo operasi hadin tapoi hepor wa em yang all India am wrestling heti por em Shillong haptai hasu sukham adu tiriam por em tu sedang kai ile mo am wrestling te kat heti por orpu em tip ikin pon inu pon you would thought the job mo pu job mo the lose hope na dengkong the lose hope aram lat de wo poi chatong das now lose the poi tu the demut idam na chipor hadin te penmi wan ki wo le yang state mana poi yang state wan te am wan ki wa pencelur cuma ang chimnya gani ani mana job te poi yang national hey te sedang emensin oto menchua derap deman rm ong ne wo pojing thmo wo yo ke mini lat yo ke mini luti ong bet deman rm hob de na yung le rm mudur ki wo poi hidu ini put men poi hai ti por wa to sap iman state tip malum malai mo hayung sem e ba ki ong ki to di em committee bathan sna huni yo tip hi ya ter long ringen yang pi ati embru teman bro yang pi sedang em sin yung sedang nadu hachnong thau te nin snem yang arja so na state poi national ingo biang yo bla hitu por wa arpojing thmo yo ya khun le ni bha ite jing kjut te jing stom mi wa em hanga mo banji de tangi khain te thia han le ba nei bor yang blai ni bor kam phlai yang o ji biang yen mo te stage wo yo khun biang te yo art league silver nei tu cha jet aw lai chapo yang international hapo Moldova kat hitu te kat hiti ta ha chiru bagi pareng mo tai I kom pen kre le darab duna hitu por te poi ha level waso de kat de hiti ram de kat poi he ni wan hapo how new arjar san de penman biang ki kayong state biang sedang biang duduk nongkong yang ke state te poi hadu ini wan poi yang national the national one the your art league gold the wheel silver ki gold art league na ka youth yang ke right hand and left hand like senior one dia ki right hand silver nakaliang kinoy lam ka kunhun bat ki bahayeng sam jongka kila penpau ke ya ke jingkman bat kila ai man sim ru ya ka bakan nang kiu shakmat ha ka jingya lenti jongka ko blai gani ga association dang wa pem sedang ya gani ga association gani ga sen go wa yo gani ga Olivia man sim ga I kamtam gi khana kan ro yo nang kre cho I khmat te
kublai ro nadok ke general secretary no presiden yangไปคำตำnadok ki คณะ Khur อยู่นั่ง Kyrwoh cocoi nenis kemat. Te kawan saya komen ni mah ngakam ke general secretary yang ga jainti amsling. Te pedang buromi ya ka Miss Olivia Khur, human lek vice president yang ga jainti amsling. Kawan saya komen ni wa yok go po ceketong mah kamu ada art lagi gold medal wa ga wi silver. Te ide yo ong hawa kawan dap iji kemen mah ibu krotam kamu ka ni ga jainti amsling dang sedang iga hapo joy. Dia iwan rak ye job. Wei CV laman go to go first woman na po izentia wa hawa zentia le wan rak ya ka amsling. Hawan ko mang chap Olivia na do ipor dan kena ka de juman kena ka smart ban kemet ka phat yang ka de yu hun nei pai nei dau wa ka bor met ko em ka man ka chke dari persanggun nongkong dewa cimenta kamera sling ko man hachnong na jong ni po Paris udah kendak deka Paris bat dalai duti kapte terter dapat deploy ke jaga duan ni mikmat ke jaga association jantia association wrestling bat de yok le mikmat ya gari India hagini kesnam gurdak kamjo naliang ke state khamtam hakani ke puar ko da mana Kerala ko da andra kale ke job kanam ke burom ne binta ke state ke region tia ibro kawi par kamjo ke chnong ke thau khamtam le ne binta yang ke yung dosam ke ai Habatin, pej bahagi Ksiar plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Ksiar plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Ksiar. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka Ksiar plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya